Milar te khovela hian lemchan thiam le zai thiam te hian an hna atangin sum tam tham tak an hlo chhuak thina an kho sak dan nuam satak le an nom chen na te hian mi puite mit ala hle thina an sum man dan atangin poisa an lalut tam tok ani ti asha the thina ni ma se Milar Hausa zwal te hian sum engzat cha nge an nei engtin nge an tho chwa dan ero kan shelo mai the he video a hian Milar Hausa zwal te kan clear ho le dona an poisa nei zat le hausak na hi cheve reng ani awangin figure kan tar nan te hi angai ani reng theilo ani ti ilo shi sa donia channel la subscribe lo ti khan khong ayen mino subscribe ve to ola notification bell a metin ola tak khan imet le zeu donia Jay-Z dollar tluk le ding on pakhat point pali Jay-Z hi American rapper producer songwriter le sumdong businessman ani a Jay-Z hausak na hi dollar tluk le ding on pakhat point pali velani a rimoi khovel bi ka chwan palian ber hausa berani Jay-Z hian asum te hi music industry achang le asum dona atangin alalu thina sum dona kongshang shanga alo tling le a kumtin atlang puithu in dollar makta dwai somsari achanga somriat vel alalu chin tlang puya kumsang ni sompariat June le sangni sompakwa June kha inkar khan dollar makta dwai somriat pakhat alalut ani Jay-Z le anupui zai thiam le chhelo zet mai Beyonce Knowles te hausak na bel khom hi dollar tluk le ding on pakhat point pariat velani a an pahni sum nei zat bel khom hian July sangni sompalia chang khan tluk le ding on akai chana an pa zok Jay-Z hi sangni sompakwa June khan billionaire ani tharani Jay-Z sumlak lu na hi azaw tham hle a ala shal chwa record sales aturna a merchandise fakna shang shang endorsement le investment shang shang ati achangin sum ala lu china Armand de Brignac champagne tidal do say konaik ate investment ati a Mercy Venture Partners kaltlangin investment hi ati china Mercy Venture te hian kumsang ni sompakwa khan investment capital atan dollar maktadwai somriat panga anneyani kumsang kanjakwa somkwa pakwa khan Jay-Z le Diamond Dash te pahni in clothing line rockaware andin duna kumsang ni ani chwan kumkhata dollar maktadwai somnga anlalu dera awanglai takin kumkhata dollar maktadwai zasari rockaware hian alaluta Diamond Dash hi Jay-Z nen an inrem theilawa wangin kumsang ni paruk khan pechwa ani a March sang ni pasari khan Jay-Z hian rockaware nei tu ani na chu iconic brand group tinena dollar makta duai zani somli ina shala he sum dona brand a hian chan votlem te ala neive a marketing developing le licensing lama mo phurna ala neyani kumsang ni sompanga March khan Jay-Z hi music streaming service Tidal nei tu ani a dollar makta dwai somnga paruk asenga Tidal hlutna hi dollar makta dwai zaruk verani Jay-Z hi Manhattana 4040 Club franchise co-founder ani a kumsang ni pathum khan andor masaber New York ka anhongani major brands shang-shanga investment ati a Chevrolet Budweiser Armadale Vodka le HP te hi alangsar te ani a Budweiser Seleka co-brand director anitela marketing le developing lam amo phurna ani Michael Jordan dollar kluk le ding on pakhat point paruk Michael Jordan hi American basketball khel thiam mai chol to team nei tu product endorser le entrepreneur ani a kumsang ni somni pakhat hian Michael Jordan hausak na hi dollar tluk le ding on pakhat point parukani NBA a basketball a khel chung khan dollar makta dwai somkwa pathum point pasari zet a hlo mana khovela kumkha chunga dollar makta dwai som thum hlo theima saberani a kumsang kha jakwa somkwa paruk achanga sangkha jakwa somkwa pasari season khan dollar makta dwai som thum point pakhat pali a hlo a hei hi thil dang tel mia lo a hlo ngor chawani adot le seasona makta dwai som thum pathum point pakhat pali a hlo le a tunang laya tan chuan dollar makta dwai somnga pathum point pali India cheng tluk le ding on som livelani a hei hi atlem zonga chhot alani zui
Michael Jordan hian basketball khel kum som ni don chol san to ma se kum $10 tluk le ding on pakhat chuang endorsement le sumdon na chang changin alalu china hi NBA season 16 a khel chunga alak lu ai po in atam zok da ya Nike le Jordan brand royalty sa changin kum $10 magtadwai somruk chuang alalu china ni infiam na khovela mi big hi tuna chuan mi Hausa ton to billionaire ani to a NBA team pakhat Charlotte Hornets nei tu ani boka basketball a khel lai khan Michael Jordan hian Chicago Bulls te voiruk NBA champion ani puya in khel thiamber MVP voinga ani bok in khel pianga vomlu theiber scoring average nei sangber record chel tu ani a kumsang ni pakwa September ni som pakhat khan NBA Hall of Fame laklu ani bokani Oprah Winfrey dollar tluk le ding on pathum point panga Oprah Winfrey hi American media mogul television host le author ani a hausakna hi dollar tluk le ding on pathum point panga zet mayani tuna hian kum $10 magtadwai zathum som panga vel alalut zia mi ngai hlut tak media lalram anei wangani Oprah hi retheina ti du da na le chi in thliarna achangin he planeta mithil ti theiber pol aron ni chau theya Orpa gain Winfrey ti mingpu in kumsang kadzakwa somnga pali January ni somni pakwa khana pianga aming Orpa hi Bible la ruthi pizen Orpa mizoten orpi kanti achanga la kania ano panla yin miten aming hi Oprah emoti in an ko swal ring china apuhlenta ani Oprah hi Kosciuszko Mississippi USA tleirol pasal neilo mizote chuan son kanti Vernita Lee chuan ashinga anu hi housemate ni a apa nia in chale apa anga anzia tamber Vernon Winfrey hi sipayani a anuwa samet tu lung al theilai chuak tu le khotlang rorel tu city council men na athok chunzuma ma se lo nei tu le sipai bang pakhat Noah Robinson senior chuan Oprah shing tu pa diktak angin aron in chal vele a Oprah hi midum meichia te zinga news anchor masabirani a Nashville WCLA TV a thokin news anchor ni theino pangbirani bok kumsang kadzakwa somriat pani a Chicago lama pemin WLS TV morning talk show larlo ber ratings niam tak AM Chicago a hostrana reilo te chungin ratings sa niam ber kha asang ber aron ni puya atheina sanzia amuin movie critic Roger Ebert chuan inrem siam na asiam pui thuaya The Oprah Winfrey Show alo piang chwakta a September ni riat sangkhat zakwa somriat paruk khan episode masaber rampuma ti chwa ani chanta ani he show hi a hlotling boka Oprah po kumsom thum pani mi ni in millionaire ani ngal dera kumsang ni pathum ani meu chuan midum me chate zinga billionaire masaber ani tader maya kum $10 magtadwai tamtak alalo drenga tuna hian a hausak na hi dollar tluk le ding on pathum point panga vel ani to ani Steven Spielberg dollar tluk le ding on pasari point paruk Steven Spielberg hi American director screenwriter le producer ani a kum $10 magtadwai za somnga vel alalu chinani Steven Spielberg mingle film industry hi a inzom tlat to a kumsom li chung vel film industry a career a mang to a film larchen khate chu Jaws Indiana Jones Tom Cruise channa War of the Worlds Tintin Jurassic Park Saving Private Ryan Catch Me If You Can Minority Reports ti velte ani a helaya soizo sian po anilawani Steven Spielberg hian a filma ti hian hlo a insiar to ngai manglawa films laglu zata changa person lo ave zela thanzok wangani a hlo pa ngai tan $1 magtadwai somvel chaute a insiar china kumsang khan zakwa somkwa pathuma Jurassic Park achang ringot po khan dollar magtadwai zani somnga alaluta heki tunla ya $1 magtadwai zathum somruk hu velani Jurassic Park chunzom na achangin dollar magtadwai za somnga ahlo le a film pathumna ama direct po nito lawa changin dollar magtadwai somsari panga alahlo vele thawani
Schindler List hi indopui pahni na hunlaya Juda ti swat na Holocaust chungchang film ani a he film hian dollar magdadwai zathum somni pahni chuang a hlo chuaka ma se Steven Spielberg hian thisen kai poisa blood money ti in a hlo engma ala du lova a hlo tur zong zong Holocaust dam chuak te boipui tu USC Shaw Foundation titan kumsang khat zakwa somkwa pali khana pe vekani tuna hian kumtin dollar magdadwai za som nga ver ala lu china a hausak bil zela a hausak na hi dollar tluk le ding on pasari point paruk ani hem mayani em ana George Lucas dollar tluk le ding on som George Lucas hi film director writer producer le businessman ani a alar pui ber chu Star Wars le Indiana Jones franchise ani a he film pahni te hian khovel puma ticket shell na achang ringot po in dollar tluk le ding on som pahni zet al lut ani George hi Lucasfilm Production Company din tu ani a kumsang ni som pahni khan Star Wars franchise hi Disney hena dollar tluk le ding on pali point pakhatina shala apoi safayen dollar tluk le ding on pahni point pahni pakhat Disney ti hian an pe a hebak a hian Disney stock share magtadwai somthum pasari an pe boka Disney share zong lut na hi dollar tluk le ding on pakhat point pariat panga ani heti lai hian Disney share pakhat lut na hi dollar som nga vel hu ani a March sang ni somni pakhat ani meu chuan share pakhat zel hi dollar zani hu ani to a share magtadwai somthum pasari lut na po dollar tluk le ding on pasari point pali a akai chhauta dor maya hausak bil zel lo chu maba ka nei to lawani George Lucas hi midang te chanpui nuam te chi ani thunga George Lucas Family Foundation kaltlangin dollar tluk le ding on pakhat vel chanpuina asem chuak to a athi mangein a hausak na chanve midang te chanpuina mang turin a intiam bokani a hausak na tluk le ding on somwang hian Khovela Milar celebrity zinga chuan a hausa fal hle a director Hausa ber le entertainment industry a Hausa ber ani chiang hle ani ole du tok le phatang o Milar kan soitak ta zinga khan tunge ingai nat ber comment lama lo soi vela ichande dan share ve theina turin I share ke udonia